Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisul kadhibu ayil makdhubu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al muhtalaku bi fatilami ay la yunsabu ila nabi aslan al masdu'u min wadhihi ala nabi fadzalikal mawdu' min wadhi syai'i idza hatahu summiya lidzalika linitati rutbatihi daiman baisu la yanjabiru aslan wa tanadhibu tabanil iraqi fi taribi bihadzal alfat as-salasah mutaqaribah litakidi fit tamfiri minhu wa awradal mawdu'a fi anwa'il hadisi ma annahu laysa bihadisin wa uridal mawdu'u fi anwa'il hadis ma'a annahu laysa bihadisin nadran ataupun wa awradal mawdu'a fi anwa'il hadisi ma'a annahu laysa bihadisin nadran ila za'mi wa dhihri wa litu'rafu turuquhul lati yatawassalu biha lima'rifatihi liyamfi anil qabul wa liyu'raful mawdu'u biqrari wa dhihri wa biqara'ina yudrikuha man lahu malakah qawiyah fil hadisi wa itla'un tam wa min qara'in ma yukhadhu min halirawi kama waqa'a li Rais bin Ibrahim haitsu dakhala alal madi fa wajadahu ya'lamu bil amam fasaqa fil isnad dan ila nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la sabaqa illa fi naslin aw khufin aw hafirin aw janahin fa'arif al mahdi annahu kadibun ya jilhi fa amara bi dhibil hamam fa qala ana hamaltuhu ala dhalika wa minha ila akhirih. Dan bermula hadis yang sulit. Sebenarnya kan hadis sulit. Al makdzub ala nabi, hadis yang dibohongkan di atas nabi. Hadis pun sulit. Hadis pun yang sulit. Orang yang pegang hadis yang sulit. Hadis yang sulit, kazib bermakna makzub. Makazib, kadzaba ya kadzibu kadziban. Kadzibannya masdar, tapi masdar bermakna isim maf'ul. Yaitu makdzub. Hadis yang makdzub, yang makna makdzub ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibohongkan di atas Nabi. Bagaimana dibohongkan Nabi? Hadisnya hana berah Nabi, berah Nabi, berah ke Nabi. Nya hadisnya hadis makdzub. Al-muhtalaku mana muhtalak la yunsabu ila nabi aslan, tidak boleh dibangsakan kepada Nabi segala-gali. Berarti hadis yang dibohongkan dan yang hanjit terpegah apa Nabi katanya. Al-masnu yang diciptakan min wadhihi, daripada penciptanya ataupun pewadiknya, pembohongnya. Jadi hadis makdzub, hadis yang pegah di atas Nabi, mana yang pegah petulis di atas Nabi, hana pegah Nabi, dan adanya hanjit bangsa ke Nabi, memang hana ke Nabi, tapi hadisnya adalah masnu min wadhi'ah, hadis ciptaan urang pegah haji macam. Jadi dalam arti dicipta oleh urang itu sendiri kena Nabi. Yang hadis yang pertama makdzub hadisnya, antara pesan Nabi hana apa Nabi. Yang kedua muhtalak, ikhtilak mana dibangsakan kepada atra yang hana terbangsa kepada atra yang hana ikut Nabi kaya bangsakan ke Nabi. Olehnya yang hadisnya masnu, jadi leboh pengkai masnu, muhtalak, makdzub ala Nabi. Ini pegang letiwatnya, ini pegah di atas Nabi. Fadzalika hadisnya yang dinamakan dengan hadis maudhu. Jadi tarikh hadis maudhu mutadakan ada hadis yang diikhtilak di atas Nabi, yang dipegah atas Nabi tetapi hanjit terbangsa kena dengan lantaran Nabi hendak ke. Gicok pernamaan maudhu' daripada wad'i syai'. Wad'i syai' wada'a syai'a min wada'a syai'a, daripada wada'a syai'a idza hatahu wada'a syai'a, jika kurang ianya seorang akan sesuatu, jika kurang ianya seorang akan sesuatu. Jadi wada'a mana letakna, nombor dua kita wada'a tu nak mana wada'a hatta mengurangi. Jadi wada hadis maudhu' berarti pegang le si wadai le tukang
kurang hadisnya guna makan ni pegah di atas Nabi nyo gepenan hadisnya hadis maudhu, hadis yang ka dikurangkan, yang ka dikurangikan. Jadi maudhu manaji mahtut, maudhu manaji mahtutun, yang dikurangikan daripada hatta. Pekan gepenan lagi yang sumia bidzalika liinhitati rutbatihi daiman, karena kurang tingkatan hadisnya selama-lama. Bihaisu la yanjabiru aslan, dengan sekira-kira hanaso tempel sekali-kali. Jadi hadis maudhu hana adid, hadis maudhu hana adid, mana adid hana pendukung, hana pendukung yang tempel hadisnya berhadis hana je. Walaupun saban makna hadis lain tetapnya mau, tetapnya maudhu. Min haitsu la faiha, min haitsu la fayadi. Mana min haitsu la fayadi, bila tanisbah hadisnya ke Rasulullah, nyo tetap katanya berdau. Walaupun mana hadisnya dalam kata-kata Rasulullah, kecuali beta nisbah kepada Rasulullah, beta buahnya yang ke Rasulullah. Bucit dari riwayat dengan mana yang lain, riwayat dengan mana kan hadis maudhu, mana riwayat dengan mana lafazi meno ke Rasulullah. Tapi takkan dia tanya Rasulullah nak getam getanyo hang gebi panjang ukay ada kun. Rasa Rasulullah nak getam getanyo hang gebi panjang yang kan hadis maudhu. Sebab tahikayah mana hadis, tapi mi ada pegah pu getam le Rasulullah, mana tu long tam ke Rasulullah, daripada kata apa penyaukai yang dah pegah ke hadis yang kamu tu dalam hadisnya qala Rasulullah ulun tam makan kata apa panjangku, sebab hadis lain. Hadis kan gancam le Rasulullah, so yang panjang tem nyo berarti sama dengan getam je. Tetapi yang nama getam kana. Jadi masalah hadis maudhu'nya adalah tak isnad ataupun tawadha, takzib, tak nasab, tabangsakan lafaznya kepada Rasulullah nyainan yang dia kemau. Walaupun hadis maudhu' namana yang sesuai lagi hadis Nabi. Jadi asal-asal tabangsakan lafaznya ke Rasulullah, tahikayah bil maknanya nak ikut maudhu', betul lah. Yang kedua wataikun fil khabar lang kita kaya kadang. Hana pegah fil khabari Rasulillah, hana pegah waruya Rasulullah wa fil khabar itu. Nah berita meno. Beritanya sesuai lagi ayat, sesuai lagi hadis. Nyan hana keun hadis maudhu', sebab hana pegah lafaznya daripada Nabi. Yang kedua watai pada saleh uru dalam dakai kula khabar jatah hadis maudhu'. Panina hadis maudhu' lawan fil khabar ni. Wafil khabar rani boh maka khabarinan hadis Nabi. Iunya tapi musuh wafil khabar na berita, wafil khabar na berita meno, na berita meno. Apa tahu berita? Apa berita dari Israeliat, apa berita daripada ahli sejarah, apa berita daripada Nabi kamu mungkin mendum. Jadi kun wafil khabari pelan-pelan maudhu hadis. Yang nama maudhu nyo sanad nyo lo dengar daripada sino dari sino ke Nabi waktu ada perintah hana ke Nabi nyanya ke mau betul lah pegah liur kita ayat hari menupah di maudhu' kita ayat cik perintah dia nah kita ada kai kula khabar pak kita ada kula khabar hadis maudhu' wafil khabari yana hadis yang ikut maudhu' tak nasab kepada Rasulullah barang yang kan daripada Rasulullah yang makzub ala Nabi, yang makzub ala Nabi. Jadi hatahu mana aja berkurang karena kekurangan martabat hadis maudhu' selama-lama han tertempel sekali-kali. Jadi hana adib, hana sependukung untuk nyanji ke hadis hana. Wa tanadibu tab'an liqra' fi tarifihi bihadzal alfat, dan kependatang li para li nadim. Tu nadim, nya nadim yang wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u ala nabi fadzalikal maudhu'. Yang kembit Teman-teman hendak lihat baca ngebek kaki mata-mata lain aku. Hama dia ada. Kan. Dia baca mata-mata. Datang lain naten karena ikuti bagi Al-Iraqi pada tarikhnya hadis maudhu dengan inilah file heboh yang dekat-dekat mana haji
untuk menguatkan pada fitamfiri, pada melarikan ataupun peluat daripadanya hadis, pelunggop daripadanya hadis, baik terima leureun tamfirnya perlu melarikan tabiat supaya muak baik pakai hadisnya. Jadi untuk pekerjaan orang baik pakai hadisnya. Muhtala lafaz tamfir, mana tamfir? Hai dengan tapegah nama yang terhindar gop daripada terima hadisnya. Dia tamfir dengan rimung dengan nama ya orang. Oh hanya pakai tegaya. Nyo muhtala ala Nabi Umar, tak bangsakan atai hanya tak bangsakan Nabi. Makzub ana Nabi, tak bohong dari Nabi. Masnu lah. Jadi lehboh lafaznya mengandung lafaz tamfir untuk pekerja jiwa, untuk melarikan jiwa, untuk menjauhkan jiwa daripada mengamal dengannya hadis. Wa auradal mawdu'a fi anwil hadis, dan kepedatang lepingku akan hadis mawdu'nya dalam bahagian hadis. Kepugia bagilah hadis memang hadis. Kepugiasannya kamu talak dari Nabi, mawdu' ala Nabi, masnu' ati Nabi. Berarti yang kan hadis. Kepugia pertama nambah goha. Hanya debat. Dan pertama nazim akan hadis mawdu' dalam pembagian hadis beserta bahawa sungguhnya yang mawdu'nya sehakikat droikon hadis karena ditinjau bagi dawa urang pegah. Pegahnya mana Nabi? Pegah hadis nah. Maka pertama kita pegah hadis. Jadi hadis minasu dawa urang pegah. Nyan hadis minasu pegah le urang pegah hadis, maka pertama dalam pegah hadis. Dan untuk mengetahui, untuk diketahuikan akan turuk. Mana turuk jalan badik jalan badik kan menjajaknya, mana jalan kena tatruh danyo kepada sesuatu, main terus hadis kepada danyo putra kan babah urang mau babah urangnya kena urang, jadi jalannya ke urang jalan hadis urang pegah long yang dengar ba A ba B ba C ba C hingga tu ke dia nyat A B C D urangnya mendum keun tarik hadis tempat sana jadi bagayong. Jadi turuk lele tarik entre. Karena ngalan dengar pak tukunyo, dengar pak tukuje. Yang muho gede ujung cik mendum. Yang keun turuk. Jadi turuk hadis mana rijal? Mana rijal insan manusia. Bodoh inang lah. Ini waya hadis. Jadi turuk hadis mana dia adalah urang yang pegahnya. Wata kata turi sehingga terus turuk alati yang terus dengannya untuk katepu hadisnya mau tu uman terus bau urang je nyan si cita-cita dihantam nai pegah nyo merabi ya kada tepu nyan uragam yang pegah nyan si wati hadis kerja gerijal hadis nah yang wati kan hadis untuk katepu cara urang kara urang riwayat hadisnya sehingga terus dengan jalan untuk katepu hadisnya mau tu kepudah depuh dirimu liam fi anil kabul supaya mangat jipu nafi daripada terima. Ibarat penafi daripada terima. Wah, ifil berarti kalau mutuka supaya ternafi daripadanya hadis oleh terima supaya mabeklah terima hadisnya ke mabek hadisnya terima. Mak ternafi hadis daripada terima. Pandai hadis yang ternafi yang hana terima. Kan terima hana apa hadis? Balik, kamu balik kan? Kan hadis hana bak terima. Kan supaya ternafi hanya hadis daripada terima. Mengat ternafi hadisnya daripada terima. Mengat ternafi terima daripada hadis. Yang itu berarti ibaratnya kalap oleh syariat. Membalik. Biasa ada ibarat itu. Biasa naik balik membalik batai taibah. Kesuci muda. Mabai terima dia urang, mabai urang terima. Ni guna. Mabai terima hadisnya, mabai terima hadisnya sebabnya maudu. Kan mabai hana hadisnya daripada terima, kan hana hadis daripada terima, hana terima daripada hadis. Mio yampi anil kabul hana ayatnya hadis daripada terima. Mana ji hana ilah terima daripada hadis. Kemana ibarat kalap. Jadi mengata depu tarik, kata depu orang yang pegah hadisnya biasa kita cita-citakan ke daripada Nabi, ke hadisnya hana orang terima deh. Pada kata depu, kata pegah hadisnya handa terima deh. Ya. Jadi mana yang fi anil kabul, yang fi kabul anil hadis supaya ternafilah terima daripada hadis tersebut. Wa yu'raful mawdu' bi iqrari wadhi'ah. Dan tu terdepu sabah-sabah hadis mawdu' nyai le payah mengaku le siwati haji.
nya hana kuli Rasulullah tu mah hana gelah kuli hana doh da juli ku karang ju hadi yang biasa mau dawa mengambil telu dawa kan aku kau kayak itu dah di rok kau aja lah kamu haju hadi yang aku lihat sifatnya wabi karaina yudrikuha man lahu malakatun qawiyatun fil hadis. Dan dengan karena tanda-tanda yang diperdapat akannya karena oleh manusia-manusia yang baginya manusia itu nama malakah yang kuat pada hadis. Mana malakah yang kuat? Tabi'ah yang kuat, perasaan yang kuat, yang bawa menyo lapai hana mungkin nabi yang ngakun nyam ahli hadis, tapi ahli hadis, ahli balaghah, ahli bayan kan banyak nyo lapai hana fasaha tanya tajib god nyan malakah yang kuat bah ahli hadis gitu rian duri baik baca hadis hana hadis yang lagi yang kena susunan sabo nyaikeun malakah qawiyah fil hadis. Wa itla'u tam, dan oleh itla' mutalaah yang sempurna. Mana mutalaah sempurna adalah memeriksa yang istilah jino yang kuat, yang kong periksa gede nyo hana yang jika hadisnya itla' tam habis sempurna ke mutalaah habis benar kita hadis itu lebih daripada unsur hadiah banyak. Pegang penelitian. Itulah penelitian yang sempurna. Wa minal qara'in ma yukhadhu min halirawi. Dan termasuk daripada karena barang yang dipahamkan daripada hal perawi. Keadaan perawi wateh pegang hadisnya yang nasabah karena. Ya, kama waqa'a lil Ghiyas bin Ibrahim. Ghiyas bin Ibrahim. Haitsu dakhalal al-Madi, pada tempat sekira-kira kita menghayas bin Ibrahim di atas Mahdi. Mahdi adalah Amirul Muminin Muhammad ibnu Amirul Muminin Abi Ja'far Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abu Talib, dan Mahdi Abu Harun Rashid. Ghiyas bapak Harun Rashid. Ghiyas adalah bin Ibrahim An-Nakhai. Nah, gua pegahkan Ghiyas dan A'mas. Ruya A'mas wa ghairihi. Gua riwayat daripada A'mas. Jadi Ghiyas bin Ibrahim An-Nakhai. Jadi gejak Ghiyas tabi'in Mahdi-nyan wadanyan Amirul Muminin raja. Kejadian. Wate kita mah Ghiyas ba Amirul Muminin rajanya, Raja Mahdi. Gerempat Mahdi tengah gimai ngamirapati yal'abu bil hamam. Tengah kuah mirapati. So mirapati yang gatu kemenang tengah lagi urang pejeh liuk kan. Raja kebat. Pukul mirapati kuali ya kanyan. Fasaka fil hali isnadah. Maka kita tarik lagi bawatannya akan sabuk sanad akan isnad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qal, kita tarik julun dengar pada kumpulan wasuh Nabi pernah akan la sabqa illa fi naslin. Hanam sabakah kecuali bani panah wa khufin ataupun binatang yang pakai dua sepatu, atau hafirin atau satu sepatu, atau jinahin atau bayam sayup namanya kau kan. Memang hadisnya yang jib pegang musabakah
Mana musabakah adalah berlomba-lomba suara, berlomba-lomba lari. Yang pertama ialah bak anik panah, berlomba-lomba anik panah. Yang bekas Nabi. Yang kedua bak yang sabah kuku, yang dua kuku, yaitu kuda. Yang sabah kuku kuda. Dua kuku binatang lain. Hufen bain unta, berarti dua kuku unta. Hafir satu kuku kuda. Jadi jim sabakah ba unta, jim sabakah ba kuda, jim sabakah ba anu putu dan jim sabakah ba mutayub. Bapak mutayub ini berarti mirapati sama raja dengan kemudian mirapati sama raja dengan kemudian mirapati. Jadi kita mai kok nyan ba mirapati tu putri. Fa'arifal mahdi anahu kadibun diajlih, maka ditepu oleh raja bosu ayasnya kagak mutulit karena konya nyoti kaya pegak tadi ji gara-gara timang roh ditepu rupanya oleh raja. Famara bisilamam diperintah yuk kafir kita mendapati tinggal gemu raja buno kagak saya ya kita di rakyat untuk ji mengate kan nyanduk mengate udah tidak beraja kan kita jadi nyan termasuk karena wa qala daikin ana hamadu ala zalika lon yang pengaruh ji datim sulit yang keundung gara-gara mendapatinya lu pengaruh ji kesehingga ji kayak sulit ya pegah di nabi na ji berlomba-lomba apa berapa amir abadi ya kayak sulit dari nabi kasih berapa gini karena ji sulit lu pengaruh lu gara-gara lu. Tinggal jam tak buka dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ana hamadu ala dzalika wa min hadza